Umutwe wa M23 urahamya ko ari uri kugenzura agace ka Rubaye ijana ku ijana. Ku rundi ruhande, Liyetona Murokore wari ushinzwe umutekano wa Koloneli Faida yishwe n'umutwe wa M23. Ni mu gihe Perezida wa Angola yongeye gukora mu jisho rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibazo cya M23. Aya ni amakuru mashyashya aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Ni amakuru ngiye kuba mbagezeho gatanu kuri gatanu. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Reka n'abatindiye dutangirane n'iyi nkuru. Umutwe wa M23 urahamya ko ari uri kugenzura agace ka Rubaye ijana ku ijana. Agace ka Rubaya gakize cyane ku mabuye y'agaciro ingabo za leta ya Kongo FARDC zari zatangaje ko zakishubije. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 kuri ubu wamaze gutangaza ko aka gace kakiri mu biganza byabo, kandi izi ngabo zemeza ko ntawe uzakabambura. Ibi bije binyomoza amakuru yari yatangajwe n'igisirikare cya FARDC kibinyujije ku muvugizi wacyo Liyetona Koloneli Njike Kayiko mu kiganiro yahaye itangazamakuru rinyuranye. Muri icyo kiganiro yagize ati: "Twabamenyeshaga ko ingabo za leta FARDC arizo ziri kugenzura agace ka Rubaya." Ibi byaje kunyomozwa n'umwe mu bayobozi b'inyeshyamba za M23 ufite ipeti rya Koloneli utashatse ko amazina ye atangazwa. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, uyu musirikare yagize ati: "Niba koko Liyetona Koloneli Njike Kayiko ibyo avuga ari byo, naza n'iryo tangazamakuru muri Rubaya ndetse ahavugira ayo magambo." Uyu muyobozi yakomeje avuga ko inyeshyamba za M23 zidafite inyota yo kugumana ubutaka bwa Kongo, ahubwo ko icyo bashyize imbere ari ibiganiro. Yagize ati: "Aho hose tugenda dufata ni ukwereka leta ya Kongo ko imbaraga za gisirikare itaziturusha, ko ahubwo ikibazo cyakagombye kurangirira mu biganiro." Amakuru aturuka ahitwa Kibabi yemeza ko inyeshyamba za M23 arizo ziri kugenzura aka gace ka Rubaya na Kibabi. Nyuma y'irasana ryabaye umwanya muto hagati ya M23 n'abamayimayi bitwa abazungu mu minsi 3 ishize, icyakurikiyeho nuko abo bamayimayi bahise bahunga bakagenda basahura inzira yose amatungo y'abaturage. Intambara ikomeje guca ibintu mu bice bya Masisi na Rucuro, aho abaturage bakomeje guhunga imirwano. Ibi bikaba byaratumye abadepite b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bagira inama leta ya Kongo guca bugufi bakemera ibisabwa n'umutwe wa M23. Ku rundi ruhande, amakuru aravuga ko Liyetona Murokore wari ushinzwe umutekano wa Koloneli Faida yishwe n'umutwe wa M23. Nk'uko byemejwe n'isoko y'amakuru aturuka muri lokalite ya Giseguro muri grupoma ya Binza ho muri teritwari ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bivugwa ko uyu Liyetona Murokore yiciwe mu gitero cyagabwe mu birindiro bya Rudurunana. Igitero cyari kigamije guhitana na Koloneli Faida. Ababyiboneye n'amaso yabo bavuga ko uyu Liyetona Murokore yari ashinzwe umutekano wa Koloneli Faida Hakimu, komanda wa Rudurunana, yiciwe muri icyo gitero hamwe n'abasirikare bato batatu mu gihe yageragezaga kurokora ubuzima bwa Koloneli Faida n'abamwungirije. Abatangabuhamya bakomeza bavuga ko imirwano yabaye ejo bundi kuwa mbere mu rukerera ahitwa mu gitero mu ntera y'iminota 40 ugana mu mujyi muto wa Giseguro. Imirwano ngo yamaze amasaha 2 aho abarwanyi ba Rudurunana bageragezaga kwikura mu murongo w'urugamba. Umuturage witwa Semahoro utuye mu gace ka Giseguro yabwiye itangazamakuru ko bumvisha amasasu mu masaha ya saa 10 ndetse ko icyo gihe bamenye nyuma y'aho urupfu rwa Liyetona Murokore na bagenzi be batatu bamenya ko bishwe n'umutwe wa M23 muri icyo gitero gikaze uyu mutwe wari wagabye ku barwanyi ba Rudurunana. Uyu muturage kandi avuga ko muri ako gace hari hamaze iminsi hari ibikorwa byo guhiga abo barwanyi ba Rudurunana kugeza ubwo abakomando ba M23 bageze aho babasanze mu bwihisho imirwano igatangira ubwo. Gusa ngo hari hashize amezi agera kuri 3 abarwanyi ba M23 bishe Majoro Nshimiyimana Kasiye uzwi ku mazina ya Gavana mu gitero cyagabwa hitwa Nyabanira. Uyu Gavana akaba ari we wari wagabye igitero mu mpera z'umwaka w'2019 mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze, aho icyo gitero
cyaguyemwo abasivile 12. Umutwe wa Rudurunana uyobowe na Brigadier General Ntirikina Faustin uba mu Bufaransa yungirijwe na Colonel Hakim Faida, ukaba ugizwe n'abarwanyi biyomoye kuri FDLR. Ku rundi ruhande, Angola yongeye gukora mu jisho rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibazo cya M23. Perezida João Lourenço yakomeje abwira itangazamakuru ko kuganira n'abayobozi ba M23 ari inshingano yahawe ndetse zahawe n'igihugu cye mu myanzuro yafatiwe mu nama ya Afurika Yunze Ubumwe iheruka guteranira Addis Abeba muri Ethiopia mu rwego rwo gusaba uyu mutwe kubahiriza umwanzuro wo guhagarika intambara no gusubira mu birindiro byawo bya kera biherereye mu gace ka Sabyinyo. Ku rundi ruhande ariko, perezida wa Angola yongeye gushimangira ko ibice M23 igomba kuvamo bitazajya mu maboko ya FARDC, ahubwo ko bizajya mu bugenzuzi bw'ingabo z'umuryango wa East African Community. Yongeyeho ko ingabo za Kenya zamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo kandi ko zatangiye icyo gikorwa, ndetse ko bazakoresha uko bashoboye iza Uganda, iz'u Burundi n'iza Sudani y'Epfo ndetse na Tanzania nazo zigakora nk'ibyo. Perezida Lourenço yakomeje avuga ko ari gukorana n'ibindi bihugu byo mu karere kugira ngo imirwano ihagarare no kureba uko abarwanyi ba M23 basubizwa mu buzima busanzwe. Mu gihe perezida wa Angola avuga ko uduce twa M23 igomba kuvamo tuzakomeza kugenzurwa n'ingabo za East African Community, ubutegetsi bwa Kinshasa n'abanyekongo babushyigikiye siko babibona. Aba bavuga ko utwo duce twagakwiye kugenzurwa na FARDC ndetse ko ibihabanye n'ibyo ari ukwambura Kongo ubusugire bwayo. Ubutegetsi bwa Kinshasa kandi bwakunze kuvuga ko kuba ingabo za East African Community arizo zishaka kugenzura uduce M23 ivuyemwo byaba ari nko kurema igihugu mu kindi, ndetse ko bikubiye mu mugambi wo gufasha uwo mutwe mu gushyira igikorwa bise balkanization, gucamo Kongo ibice. Ubutegetsi bwa Kongo busanga izi ngabo za East African Community zidakwiye guhagarara hagati ya M23 na FARDC cyangwa se kurema icyo bise zone tempo, ahubwo ko zagakwiye gufasha FARDC kugaba ibitero kuri uwo mutwe wa M23 mu rwego rwo kuwuhashya no kuwirukana ku butaka bwa Kongo nta yandi mananiza. Mu gihe perezida wa Angola agaragaza ko ikibazo cya M23 kigomba gukemuka hashingiwe ku myanzuro y'i Nairobi n'i Rwanda niheruka gufatirwa mu nama ya Afurika Yunze Ubumwe, ubutegetsi bwa Kongo bwo bwamaze kwerura buvuga ko butazigera na rimwe bugirana ibiganiro n'umutwe wa M23, ahubwo ko buzakomeza kurwana kugeza buwutsinze. Imyumvire y'abategetsi ba Kongo ariko ikomeje gusa nihabanye cyane n'iy'abandi bayobozi b'ibihugu byo mu karere n'imiryango mpuzamahanga itandukanye, dore ko bakomeje gusaba iki gihugu kwemera ibiganiro n'umutwe wa M23 mu gihe abategetsi bacyo bo bagaragaza ko bahisemo inzira y'intambara. Ngayo nguko rero aya ni amakuru atandukanye akomeje guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.